Nga murahu ha miṅwaha ya 12 ya u ya tshikoloni kha vhagudiswa vha kilasi ya matiriki ya 2021 tshifhinga tsha uri vha kane zwe vha zwala tsho swika. Izwi ndi nga murahu ha musi vha tshiimiswa tshilangulaho zwa milingo ya matiriki Vha Umalusi vho themendela wa anḓadziwa mvelele dza matiriki. Umalusi is satisfied that there were no systemic irregularities reported that might have compromised the credibility and integrity of the November 2021 GETC examination. Musi Vha Umalusi vha tshi khou sumbedza u fushea nga nḓila ye zwa nwaliwa ha mulingo wa matiriki zwa tshimbilisa zwone, vha ri una dziṅwe thero dze dza nwaliwa dzine khadzo phesenthe dza mahumi mana ndi dze dza vha na nyengedzedzo dza maraga u ya ntha. Moderation with mainly upward shifts towards the average historical learner performance profile, or in other words, upward adjustment, was affected on 28 subjects. That's 40% of the subjects were adjusted upwards. And I can mention them at this point. The subjects that were adjusted upwards were physical science, history, religion studies, tourism. Umalusi has learned of a new disturbing trend in which learners are given early access to question papers a few hours before they write. This has been detected in a few centers in KwaZulu-Natal and Gauteng. We are not able to provide further details regarding this matter, regarding this irregularity, as investigations are still going on. Vhagudiswa vha matiriki vha khou ḓo kona u wana mvelele dzavho na kha dzigurannḓa nga murahu musi khothe khulwane ya Pretoria yo ṋetshedza vha muhasho wa pfunzo dza fhasi ndaela ya uri mvelele dzi anḓadzwe na kha dzigurannḓa.